Do sada smo uglavnom nailazili na ignorisanje naših zahteva i nekakvu ćutnju. Dakle, čak i u Srbiji je pomalo neozbiljno reći ne slažem se sa stavom najveće i najzvaničnije zdravstvene organizacije na svetu, dakle, čija je i naša zemlja članica. Mislim da menja stvari na bolje ako nam nekako u našem društvu je to dosta zanimljivo. Nije došao, dakle, sad ovaj put niko sa strane da dođe i kaže lezbijke i gej muškarci su okej i isti ljudi kao i svi drugi, nego je to nekako radila naša domaća institucija i mislim da to šalje prosto drugačiju poruku i u tom smislu je značajno i važno. Godine ćutanja, ignorisanja i nasleđene homofobije patrijarhalnog društva doveli su do toga da 70% građana Srbije prema CESID-ovom istraživanju i dalje misle da su gejevi i lezbejke bolesni zbog svoje seksualne orijentacije. Diskriminacija i nasilje prema toj populaciji u Srbiji direktna su posledica takvog mišljenja. Nasilje se, iako se osudi javno od strane države, institucionalno teško dokazuje. Problem nasilja nad gej populacijom je što on ne vidi. Znači, ljudi izdara zbog stigma, onda zbog viktimizacije. Znači, kada dožive nasilje, onda, ne znam, policija i ko sve ne su vrlo često reagovali na taj način što su žrtvi poručivali da su sami krivi za nasilje koje trpi. Onda gej muškarci izbjegavaju da pričaju o nasilju koje dožive. Direktor službe za ljudska i manjinska prava Petar Lađević objašnjava da se ta služba bavi promovisanjem zaštite ljudskih prava i da je njena dužnost da registruje, reaguje i upozori nadležne organe u slučaju ugrožavanja ljudskih prava. Tu se postavlja sljedeće pitanje. Zbog čega sada u ovom trenutku neka udruženja gej i lezbijskih organizacija, gej i lezbijske provinijencije smatraju da služba to radi nedovoljno. Služba se bavi zaštitom ljudskih prava svih građana ove zemlje. Ni na koji način ne radeći diskriminaciju da su jedni zaštićeniji, a drugi manje zaštićeni. Mi najoštrije osuđujemo, sasvim sigurno, bilo kakvu vrstu nasilja, ali bilo koje nasilje nad bilo kime, naravno uključujući i gej i lezbijsku populaciju. Ali da zbog svijesti u društvu o gej i lezbijskoj populaciji su oni izloženiji nasilju nego li takozvane normalne osobe, tu nema nikakvih dilema. I ja ne mogu reći da su oni u potpunosti zaštićeni, jesu zakonski, jer to regulišu opšti naši zakoni. Ali stanje svijesti u društvu, nažalost, nije takovo da se ne bi pojavile, da bi onemogućilo pojavu grupica koji će svoju heteroseksualnu orijentaciju promovirati na taj način što će različite od sebe maltretirati, tući ili tako dalje. Drugi problem sa kojim se suočavaju gejevi i lezbejke koji žive u Srbiji jeste diskriminacija i govor mržnje. Zaštitnik građana do sada nije imao pojedinačne pritužbe na diskriminaciju zbog seksualne orijentacije, ali prema rečima ombudsmana Saše Jankovića postojale su situacije koje su pokazale dobar primjer saradnje sa gej lezbijskim udruženjima. Jedna od pritužbi ombudsmanu koje je dostavila jedna od organizacija za zaštitu prava lezbijske populacije se odnosila na navodni govor mržnje na jednoj od televizija, gde je nadležnom organu Republičkoj radiodifuznoj agenciji podneta pritužba i gde u zakonom ostavljenom roku nisu bili obavešteni o proceduri koja se vodi. Nakon intervencije Zaštitnika građana, Republička radiodifuzna agencija obavestila podnosioce pritužbe, kao naravno i ombudsmana, o tome šta se čini po tom pitanju i dakle i ovakvim načinima pa i preventivnim delovanjem mislim da raste i svest, ali i zakonska zaštita ovih prava. Otklanjanje predrasuda predstavlja glavni preduslov za demokratizaciju društva i pelcer protiv homofobičnosti. Koji su stereotipi razni? Šta vi mislite koji su stereotipi o gej i lezbijskoj populaciji? Dakle, da ne znam, imaju seksualne odnose po 24 sata dnevno, da su nekako
vode, ne znam kako, poseban alternativni način života ili za gej muškarce da stalno misle, jedino misle o modi, o provodu i tako. Mislim, mi volimo na našim edukacijama za različite ciljne grupe da stalno i često ponavljamo da je gej lezbijska populacija kao i svaka druga, da i gejevi i lezbijke idu u školu, na posao, fakultet, na pijacu svakog dana i da tu prosto ništa nije drugačije. Osim te načelne osude nasilja, kao nasilja, ova vrsta nasilja je stvarno nepotrebna i smatram da su potrebne akcije koje bi bile na jedan određeni način prosvjetiteljskog karaktera, da se ukaže na stanje svijesti u društvu o različitosti. U ovom slučaju o seksualnoj različitosti. Ali naravno, načelno je to najprije promocija prava na različitost. Isto tako i manjina će morati da se potrudi da se izbori za svoje prava. Mi smo pokazali sad ovo istraživanje javnog mnjenja koje je radila Gay Straight Alijansa i CESID. Mi smo, na primjer, pokazali da ljudi koji poznaju gej osobe imaju bolje mišljenje o gej osobe, manje su homofobični. Tako da imamo i taj moment da gej osobe će morati malo više da govore o svojim problemima u krugu svoje porodice i u svom, pre svega u nekom svom neposrednom okruženju, a onda polako, korak po korak, uz političko organizovanje, mi ćemo sigurno ostvariti sve političke ciljeve. Nedavno održani Eurosong u Beogradu i prisustvo velikog broja gejeva bio je dobar primjer kako se različitost može tolerisati. Gej par iz Nemačke ispričao nam je svoje utiske o tome kako im je bilo u Srbiji. Rekli su nam unapred da treba da budemo oprezni i kako treba da se ponašamo u javnosti. Iako su nas ljudi prepoznali kao gejeve, svi su bili prijatni, čak i taksisti. Što se tiče drugih zemalja gde sam putovao, u zapadnim zemljama gejevi su prihvatljiviji. U drugim zemljama je lakše živjeti kao gej. U pitanju je jedan proces koji se nadamo da će trajati što kraće. Dakle, ne radi se ovdje o promociji ili propagandi bilo kakve seksualne orijentacije, već činjenici da je seksualna orijentacija privatna stvar koja se tiče svakog od nas pojedinačno i da zbog toga ne možemo da doživimo bilo kakvu neprijatnost od drugih, već upravo obrnuto da imamo zaštitu države. Ali, kažem, i intervencijama u slučajevima pojedinačnih kršenja ljudskih prava, ali i preventivnim radom, pa između ostalog i ovakvim razgovorima, uveren sam da ćemo ni brže ni sporije nego što je to moguće već upravo onako kako to jeste u srpskom društvu doći do situacije u kojoj niko neće se osjećati ugroženim. Koliko će se u Srbiji dalje razvijati svest o individualnom pravu svakog pojedinca na seksualnu orijentaciju zavisi od mnogo činilaca u društvu, pre svega od države da takva prava zagarantuje, jer su to i pre svega lična prava pojedinca.